Pakpakan kino. Daghan nga mga introduction ako dito sa IEC. Ang akong isulti, I am here because God wants me to be here. And you are here because God wants you to be here. Ang atong ingnan ko kusmadre nga ay palabi kay kada human sa misa kadigalyo masakit man ko. Di ba din makita no? The Pentecost and the fire of the Holy Spirit. A charismatic Advent recollection. A charismatic parish Advent recollection. It has never been done before because even the charismatics do not want to use the word charismatic. Bawa mana? They do not want to use the word charismatic because there are so many who do not like the word charismatic. Ako na isog. Because they are trying. Advent, tungkol kay Advent season niya, pan kaning atong ihatag ron, general gini nga understanding. Niya, agresibo ni, ambitious ni, o makasabot yung taan ni, o unsay pasabot ani. Ang nahibawan na ninyo, natay repetition. Things about Christians, every Christian should know. The Holy Spirit is a person. Of course, the third person in the Holy Trinity. He is fully God. He has always existed. You receive Him at baptism and confirmation. Christians, Catholics are temples of the Holy Spirit. Naatas ikaw pat, muraw ang concentration na to, the reception of the Holy Spirit during the sacrament of baptism. Hindi na ko maglakaw-lakaw ha. The seven gifts of the Holy Spirit, as you know, wisdom, knowledge, counsel, fortitude, understanding, piety, fear of the Lord. There are gifts of the Holy Spirit. Kapag di lang nato i-appeal. O niya ra. The 12 fruits of the Holy Spirit, sumapa. Pila to ang fruits of the Holy Spirit? Ha? Ang akong gingon, there are 12. Apat pila man ang gingon sa seminar? 9? Ha? 9? 9 lagi? 9? Oh, 12 ni sa Catechism of the Catholic Church. Munang naay charity. Ana, bugat ka ng charity. Love ko na. Unya, ang katapusan is chastity. Muna ang kinadaganang sa atong panahon karon. Ha? Love. Unya, chastity. Kay ang kanang paramastama sa love, muna ang gibuhat sa pagtawag-tamak sa chastity. Love, unya, joy. Kanang love o joy, usara na. Because if you do not have love, your joy is fake. Fake. Your joy is fake. Amen. Peace, long-suffering. Karon, fiesta ni Santa Lucia. It is about suffering that is united with Jesus Christ. And you are not afraid because you believe so much in eternal life that you do not care about the short life that we have. Kadang benignity, kadang buutan ka, maghatagon ka, goodness, mildness, modesty, faith, patience, continency, continent, kamaumpugong. But you, beloved, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, that is Saint Jude Thaddeus, the patron saint of the impossible. Ang akong sangay ni, ikaw akong hinigugma, ligo na ang imong kagalingon sa imong balaan nga pagtuo,
pag-ampo diha sa Espiritu Santo. And you can just imagine what this is all about. The gift of tongues. Kani nga kung ipaambit ninyo, nga kung gikutlo-kutlo, gikan sa kuta kinabalo, gikan sa room, gikan sa IEC. O niya, taas ka inistanan ang tag alas 12. Muna nga, I can always stop at any time. Amen! Amen! Atong pagpakar Ginoo. Tanawan ninyo ha? The gift of tongues, St. Paul. We do not know how to pray as we should. The Holy Spirit will pray for us in indescribable groaning. Definition, understanding. The Holy Spirit prays for us. Sige tag-pray o niya, sige tag-pray o niya, sige tag-pray. If the Holy Spirit is not in your prayer, that is not prayer. Mukunsa ang kalig-on sa Espiritu Santo sa kinabuhi sa itong pag-ampo. Romans 8:26-28. O, since at Pablo ningon, I thank God that I speak in tongues more than all of you. Yan, naman tayo mga kauban. Binhi nga ningon nga, ning kamot ni mahimo tibok adlaw mag-speaking in tongues me. Ha? Gikan sa buntag hatos hapon, hatos gabi mag-speaking in tongues me, mag-pray in tongues me. Ug unsa gyud ang ilang paghigugma sa pag-ampo pinagi sa praying in tongues. And that is St. Paul telling us nga mas grabe siya, mas ngingig siya. I speak in tongues more than all of you. Ako maghadya ko diha, kana diha. Anak, buntag sa'yo, maghadya ko, I speak in tongues, I pray in tongues. Nga naman, because I believe. Because that is what the Bible tells us. And that is what so many of us were not taught about. Amen. Amen. Atong pagpagan ng Ginoo. The gift of tongues is the smallest of gifts. Tongues na kuna. But it opens the door to the greater gifts. Dito na sa St. Ignatius, nga simbahan nga puno sa mga charismatic dito sa Rome. And that was explained to us. Paggamay-gamay lana, kanang gift of tongues para paggamay-gamay lana, apan dako kay nag-epekto, number 1. There is a massive door nobody could open. The gift of tongues will open it for you. Ha? Nakasamot mo na? Nga kung wa kay gift of tongues, di ka kasod. It is the gift of tongues that opens that for you. And I would suppose all those who have been able to attend the Life in the Spirit seminar, when they were praying in tongues and they were praising in tongues and they were crying in tongues, they knew a door was opened. Number 2, number 1, the door of docility of the Holy Spirit, that you obey the Holy Spirit, that you are docile to the Holy Spirit. You are the door. Open yourself to the Holy Spirit. Surrender yourself. Let the Holy Spirit lead you. Munang dagan kay mga pari, wag ang gift of tongues. Kay ba mga ano? Di kay ba mo surrender? Di ka mo surrender, wag gimita mo ni mo. Surrender nyo ka. Because the Holy Spirit is experiential. If you do not surrender and you believe so much in your mind, you are an intellectual and you do not want to be influenced by something that you do not understand, you cannot enter the door of docility. Number 2, the door of humility and spiritual infancy. Dito na ha, dili na. Dito na sa ruman ako nasabtan, mga ngingikig mga speaker, international speakers. The door of humility, it humbles you.
Kay wagay nag-speaking in tongues nga nahimong hambugiro. Ha? Wadyo ko kahibaw na nahimong hambugiro. Nano yung maglagot? Maglagot nga wa sila hatag yung gift of tongues. Apan wagay nahimong hambugiro tungkol sa gift of tongues. Ha? It opens the door of humility and spiritual infancy. You become like a child. When you speak in tongues, you allow the Holy Spirit to speak in you, to speak with you, and to speak for you. Sumapas ilang ganake kung sa ilang description na, you are like a child in the arms of your Father in heaven. And your Father in heaven is speaking baby talk with you. The Father is talking baby talk. There is no rhyme, there is no logic, there is no reason. Da 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 mami mu. Number 3, the door of holiness and mystical graces. Grasya nga di matugkad muna sa mga mystical saints. I have always admired mystical saints, right? San Martin de Porres, like Santa Rosa de Lima, like San Francisco de Assisi. Kanabang makaibaw, kuway nagsulti, maka-explain, bisag wa miskwila. It helps us to pray continuously and provide us with a platform of adoring God. Okay, panahon nga, mura og kapoy ang pangadji, pagkikisudes Ginoo. But if you have the gift of tongues, mura siyang musugod sa imo pag-ampo. I thank God, He declares, I speak more than all of you. Ikaw pa, the door of apostolic vitality as priests, prophets, and kings in our time and age. Missionaries, we rise to a higher level. Now, we are empowered to fulfill our apostolic mission to edify the church and sanctify God's people. I tell you, even priests are not edifying the church. They're not edifying the church. Munang daghang istorya ba sa mga pari? Daghang katang istorya, left and right. Naadiha, nadiri, nadito. And sanctify God's people. If the priest is not so much holy, it is very difficult to sanctify God's people. Very hard. Nga naman, as you know, San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, dugo ka mga tao, tsabaw mga tao, hila ka mga tao, nakasamot sila sa kinabuhi sa ilang pari. Manakod ngadto siyang katawhan. Muna nga, San Vicente, maghatag og recollection, magdaog 20 ka pari, aron mangumpisal. Ha? Ipaminaw sa mga tao, maghilag mga tao niya, mingon si San Vicente, intermission. Pangumpisal sa mo. Magdaag abogado, San Vicente. Nga naman, pirma dayon, iuli ang gikawat. Iuli, muna'y Santos. Muna'y Santos, iuli ang gikawat. Iuli ang giilog. Ang gitikas iuli. Because they understand that the speaker is a powerful saint and they are afraid because they understand. Saints can make you understand. Amen. The door of speaking of our being in love with the Lord. Not so much. Kanang mingon nga, I love you, Lord. Huwag tamaanad o mingon, I love you, Lord. Huwag kita maanad, mingon sa itong asawa. Hindi ko asawa, no, kamara mo de. I love you. Ana, I love you. Ano, huwag tumaanad, oy. Kanang anak, sus, di good mo, ingog I love you sa ginikanan. Di naman kayo mo, amen. Mulakaon, kayo di mananghid. And that is the changing of times. To understand that something is very wrong that is happening. But if you speak in tongues, you can always say to God, I love you, God.
We cannot contain ourselves. Speaking the language of love. Speaking in tongues is the language of love. Exploding in praising and glorifying God. Amen! Amen! Atong pakpakan na Ginoo. Maglibog ka nga nung dagang kaya nga dili ganahan sa charismatic. Because it is the language of love. Because it is the language of God. And the devil is always trying to deceive us. Daghan yung kayong mga nangailan in town. The gift of tongues unites us with one divine language between all our Christian brothers and sisters. Muna ka nang mag-speaking in tongues, no? Yung uban, mangligid, ang uban, mga tawa, ang uban, manghilak. There seems to be a unity. That nagipare nga, speaking in tongues, ingon niya siyang kamot, kaya mag-ingon makana, no? Ingon niya siyang kamot, ang speaking in tongues, bukuan saan, musubay bito, murang mga wave, ingon na, ingon niya na, musubay. Ingon na, sos, kataasa. Kuan, because you know that happens. Nga, mingon ka, krisindo ba? Nga, makakuan sa ka nga, ikadugan, munaog, sad, munaog. Muna siya. That is unity as brothers and sisters in Jesus Christ. Whether you believe it or not, but rather believe. Because if you do not believe, and if you do not surrender, nothing happens to you. The gift of tongues is free, but it is not cheap. Libre na. Apan, dili barato. Ha? Libre, apan dili barato. Ha? Kada may barato, niya libre, may lami. Ha? Apan kung gitagan kag libre, gitagan ka og gold nga kwintas, gitagan ka og rilo nga unsa nang mahal kay rilo, libre. Apan mahalon, di mo labay, oy! Di mo labay, di to kay, unsa nang mahalon nga rilo, kaniad to? Dahil ka lang mas mahal pa na. Basta, murag Rolex na lang dito. Ang Rolex ba, gitagan ko sa kung igagaw nga stewardess. Rolex, made in Hong Kong. Imit. Apan, waway naghimaw ka niyan itong imit. Way naghimaw, way mag-imit-imit to eh. Apan, hinatag ba to? Tungod kay hinatag, ako lang giitsa, nagaligo mis dagat. Ako giitsa ba? Sa kumbag. Sus, gipunit dito sa babae nga, may nagbikini dito siya, basta, sus, pagtanaw niya sa rilom sigay yung mata, gilabay malang Rolex. Sa'yo nagkagilabay na Rolex. Yung nga, natag na taon na, natag. Nagtuog yung siyang malon. Amen! Amen! Ato pakpakan ng Ginoo. It is for all. It is for all. Dili na ako, kaya dagang kayo nagtuo nga di sila para give of thanks. Dagang kayo nagtuo, kadagang nagtuo. It is for all. But there are just those who do not know how to surrender. It is for all who are deserving. Dito na ako nakuha, dili dini. Dito na sa Roma ako nakuha. Don't lose it. It may be given back to you, but you will not be as zealous as before. Ako, primero ako attend sa Life in the Spirit Semana, I was given a gift of tongues. Yan, nag-grow nga akong gift of tongues. Yan, nangingig kay ko sa akong gift of tongues. O natakdan ko sa mga pari, nagpalayo ko sa charismatic, wala ko mag-gift of tongues, na wag ta nga akong gift of tongues. Pagbalik na ako, kaning akong gift of tongues, di nagpareha sa una. Di nagpareha. But there I was in Ras Al Khaimah International Charismatic Conference. O dito ko sa Bahrain, International Charismatic Conference. Nitanaw ko sa mga Indiano, nitanaw ko sa mga taga-Middle East. O unsa ang ilang pagka-inosente. They travel from 5 to 6 hours to go to Mass on Sunday and come back 5 to 6 hours. 5 to 6 hours aron musimba sila dito. Gikan sa Saudi aron musimba sila 5 to 6 hours.
Nga tuan na rada sa iskina. Di kasimba. Nga, daghang kay rason. Amen! Amen! Atong pakpakan na Ginoo. I do not know, but there was a message. Kay pagkuhan nga, Holy Spirit, unsa to? Shower? Unsa tong kanta nga shower on me? Ha? Come down on me? Ana? Rain down on me lagi. Na, unsa man ako magkalimot-limot naman ko. Nya, mo gid pamiron ako nga ko hanggang susang Holy Spirit rain down on me. Holy Spirit rain down on me. Nag-uwan bitaw. Nag-uwan og kayo. Sa akong kuan ba? Sa akong vision. Nag-uwan og kayo nya pag ang kayo ni Suo sa akong lawas. Unya nga akong lawas sa imong kayo. Smoldering nga akong lawas, smoldering nya. Naay mga liki-liki, manggawas ang kayo, manggawas. And I said, I have a mission. Because you do not have a vision if you do not have a mission. Yan, ingukos kong kamot, ana, ang kayo nangalagpot nga to sa ubang-ubang lugar. And I said, I do not know if I am capable. Because we always say to ourselves, we may not be qualified, but if God is calling you, God is going to qualify you. He is going to qualify you. Amen. Amen. Atong pagpakar Ginoo. The last is not a door, but a window to heaven. From the depths of your heart to the depths of God's heart. Di ka sa mong kasing-kasing musul, kasing-kasing sa Ginoo. And you will understand, the more you believe, the more you attend, the more you pray in tongues. Kalang mo appeal ka sa prayer meeting, I tell you, God is there and God is calling you. And God appreciates what you are doing. It is not enough that we say, God, I appreciate your love for me. It is supposed to say, God will also say, I also appreciate you. Huh? Di ba? Didot kita na no. If God is going to say, I also appreciate you. I see you. I see you. You are there. You are listening. You are not just here for yourself. You are listening to what the message of God this Advent is. And in heaven you will sing a new song before the throne of God, which no one else knows except those who were redeemed from the earth. Huh? That is the gift of tongues. When you are in heaven, you are going to pray in tongues and you are going to talk in tongues. Because they are going to understand you and everybody will be able to understand each other. The gift of tongues is the smallest of gifts, but it opens to many wonderful, massive gifts. After sacramental baptism, when the Holy Spirit descended upon the infant, God has given us everything to live an abundant life as a child of God. Unya, ang amahan di mo tunga, sa bunyag siyang anak. Doesn't understand. Nga ang bata nga natao dito sa ospital, natao siyang pagkatao, apan din na sa bunyag, natao siyang pagkaanak sa Diyos. Unya, ang amahan, wa mo tunga. Muna inantampo nga, kakuang sa pagtulunan. The devil sows discord, confusion, sin, bitterness, depression, despair, so that we will forget who we are, that we are children of God, and we will forget the powers that has been given to us. Isang ako, I know, I have been empowered by God, but I cannot use it. Kaya di ko kumao. Wa ko maanad, wa ko mahanas. But I would have been able, nilabay ng panahon, itong mga santos, nagsugod na santos silang kinabuhi when they were young. Ako kay, nagsugod ko sa kong charismatic, niagi pa man ko pagkabuangon. Niagi pa man ko squatters. Nakabarkada pa man ko mga
Palainom, naka-appeal pa man ko og fraternity. Di na nako isulti ha, ng uban. Mas skandalize na mo. Amen! Amen! Atong pagpakar, Ginoo. For us not to forget, we are not just on a pilgrimage. We are also engaged in a fierce spiritual combat for souls. They take for granted. They think that they can go to heaven without trying. Cannot be. It cannot be done. Dagang kay kumpiyansa, muraog, ang ilang kinabuhi libre. In a first spiritual combat for souls, your soul, imo, dili sa uban. The kingdom of darkness against the kingdom of God. Eternal damnation against eternal life. No one would choose the devil. So the devil appears as an angel. Guwapa, siksi, nga angel. Angel, luksin. As a sheep, as a good friend. Kadaghan sa mga good friend nga nagda sa ilang amigo ngadto sa lugar nga dili nila isulti sa ilang asawa to lead you astray. Apples, anyone, at tagal kag mansanas, wa ka kibaw nga naay hilok ang maong mansanas. Before more than 2,500 members of the Catholic Charismatic Renewal worldwide, dito may ani, Pope Paul the Sixth Hall, Vatican, November 5, Pope Francis explained the three pillars of the church, ang tulo ka haligi sa simbahan. Number 1, an awakening of the gifts of the Holy Spirit. Number 2, Christian unity or ecumenism. Number 3, service to the poor. Kung ako, number 1, reawakening of the gifts of the Holy Spirit. And number 2, service to the poor. Because Christian unity, kunya na lang, ay lagot ko mga bonagit. Ha? Lagot ko kay apologetics ko, maestro ko sa apologetics. Sige na lang, kay ningon man sila, love your enemy. Iko nga, kanang mga protestante, di ba na ako enemy? Daghang kay mga buutan. Yeah, if you are supposed to love your enemy, why can you not love also your separated brethren? Diyang dapitan ko bitaw tinuod sa? Ha? And if they will see how we love one another and they will see how filled with the Holy Spirit we are, they are going to be converted because we are the true church, because our church is the church of the Holy Spirit. Amen! Amen! Atong pagpakan Ginoo. This is now the mission of all the Catholic churches all over the world to move forward, get out of the box. Let the Holy Spirit make us holy, away with the maintenance mode, experience the gifts of the Holy Spirit again and again and again, so that you will not forget you are a child of God. That is what we forget. We forget that we are children of God. Kana ba yung pabunyagan ba niya, ingon ka nga, Ginoo, imo na ning anak kay akong gipabunyagan. Yan ni Ginoo, kanang akong anak dadas inyuha, ikaw atiman. Pahibaw iha nga si anak nako, anak siya sa Dios. Way ginikanan oy. Way ginikanan manuno silang anak nga anak sa Dios. Kisa ng anak, ang anak mo tanos palahubog. Ha? Kisa ng anak katong majigira ba, majigira. Huwag kang mingon nga, huy, anak ka na sa Diyos, binunyagan ka na siya. But that is what we are, supposedly. To walk according to the Holy Spirit. Pope Francis ni nagingon, muna among lugar, nga among ginatuan, kana. O, tanawa o, pariharan o. Muna kayo pong lugar o. Tanawa o, no?
Muna mo gituan, puno na sa mga charismatic. Oh, ang taga Cebu na, usa, duha, tulo, upat, lima ka taga Cebu. Sa akong naibawan, ang 5 ka taga Cebu muray representation sa mga charismatic sa Pilipinas. Amen! Atong pagpaka na Ginoo. And it was there that Fe Barino was appointed member, international representation of the Philippines to the international charis of Rome. So yun ang kaana, nakakataga Cebu. Oh, tanaw ng upawa, may pagkagwapo sa ginang upawa naman. Walk according to the Holy Spirit is to follow Jesus Christ just as his first disciples did. Avoid the opposite selfishness, one's own interest, which the apostle calls St. Paul, the desires of the flesh. Kanang desires of the flesh, murgir kunta na sa Espiritu Santo. Nga naman, kay daghang kay ilad-ilad sa desires of the flesh, mura ba kag malipayon nga panaghatag kaguol sa daghang kay mga tao. Ano bitang babae, no? Kung ako'y panunaon, ang lalaki kang kiror. Ha? Ang kang kiror ang lalaki, apan ang pilde ang babae. Pilde mo, John. Pilde mo kang babae, ugwa sila maminyo. Unyang mingon ang lalaki. Day, do you love me? Of course. Manglakaw ta, day? At tamang lakaw. Adto ta dito, day? Oy, di lang ko dito, kangit-ngit man. Ya, naigugma ka na ko. Oh, naigugma. Jadi di ka mukuyog, naigugma man ka. Og mukuyog siya. Tigaan. Ha? Wala. Pildi na. Dana si ilad. Kay, lalaki man ko. Walang kasabot ko. Ang tuyo na lalaki, mga babae, may mga daga din eh. Mga babae, ang tuyo na lalaki, dadog ikasngit-ngit, magrosaryo mo. The Spirit is the guide for this journey. Pope Francis tells us that begins in baptism and lasts our entire lives. That is Galatians 14. Our Lady of the Sacred Heart of Jesus, please intercede for us to evangelize our parishioners with the power of the Holy Spirit, so that they can truly live as children of God. Mogutan na akong panlantaw ba? Kay ako kong panlantaw, bisag di mahimo, gusto ko mahimo. Nahimo bita kong abogado. Magtuo mo dyan kong di mahimo. Ha? Nahimo sa kong pari, nagtuo sa dyan kong di mahimo. Apan ang di na ko mahimo sa Ginoo. Muna, nangamuyo ko sa mahal nga birhen, imo dyan kong ibutang din eh. Mahal nga birhen, tabangin eh. Because this is the program of the Pope and this is the program of your son to reach out to everybody in a very special way. Kung naapas San Martin de Porres, kung mutanaw mong santos ka sama ka pobre og naong ni San Martin de Porres way yung kalupig. Ha? Dalawa. Muna yang naong. Muna yang original nga portrait. Muna yung naong ni San Martin de Porres. Sa akong pag-research, sa akong pangita, diya, kanang naong agad. Patron sa mga pobre, santos sa silig. Santos sa silig. Tanawa, doon dito, di ba nagdag silig? Ha? Unya, gitawag sa na siya the flying witch. Nga naman, kay kung mga dyan siya, mulutaw man sa hangin. Saint Martin de Porres intercede for us to reach out to the poor according to the mandate of the Pope. Nag-uol ko?
Anang kapilya nga gitawag og kamya. Kanang kapilya sa kamya ba? Kay wanay officers nga ni barog. Sumapa ang papa, nag-aso-asos Ginoo. Apan ang mga anak, waman mag-aso-aso. Nya ang papa mangayo man og kwarta para amot. Nya nangasuko ng mga anak. Kinsa may iyang tuohan ang iyang anak nga mo'y nagbuhi niya, o ang kapilya nga mo'y sigig pangayo niya. Amo na, that is a problem. I tell you, that is a problem. There should not be one chapel nga masirhan tungod sa kwarta. Wa ganuntay, mamatay nga wa mabunyagi. Nga ang tanan nga magpuyo-puyo, makasal ganunta. But we do not know because nobody is helping. And we are trying to reach out. Ang tiguang, nagigda, 80 years plus. Iko, nakadawat ka tabang sa gobyerno, siya, wa man, pila na kakatuig, 5 na ko katuig nagigda. Iya, wa ka kadawat, wa. Sa araw sang silingan, wa ko katabang. Grabihan sa atong pagka-Kristyanos, no? Pagita Espiritu Santo dahil. Amen. Amen. Atong pakpakan na Ginoo. Oh, dito mi. Atong hall nga dako kastanan. O niya, Sister Angela Musulisi. Dito pa sa Mua. Ang madre. She is assistant to Father Gabriel Amorth for 27 years. The Vatican official exorcist. Mutong salida nga the Pope's exorcist, munas Gabriel Amorth. Og niingon siya, tongues is very important in exorcism. There was only one case of deliverance in our parish. Nag-prayer meeting tadinhi, nagidadaan nila og nasudlan og daotang espiritu. Ngonya nag-healing mass man dayta, nag-healing mass nga igabot sa consecration, magsagit-sagit ana, magsagit-sagit kun ana. Mingon ko ayog pandal mo diri. Kay di man ni kuan dadanan. Misa man ni di man sa mahimo mag-healing mass tag gisudlag daotang espiritu paakon para ta mo ato. Di ilang gida dito diha sa sakristi. The wonder of it was she never opened her eyes. Usually, muabri ko nas mata kay hadlukon kas mata kay iso kay ng mata, puwa kay ng mata, siga kay ng mata. But she never opened her eyes. And I said to myself, she does not want to see. She does not want to see. Kay gilibutan ng dagka kay mga charismatic nag-pray o man. Sus kadagan lagi. Sus nag-pray, tag, ngayon, nangamuyo sa mahal ng pirin na unya among gitagan og holy salt, among ipainom og holy oil, bispisan og holy water. Nya, say the name of Jesus. That Jesus, arang-arang nakasulti. Arang-arang isumpayan bitaw niya, is not real. Na, mura ato. Isumpayan din. Oh, wag ingon na. Abtag mga usak ka oras kapin. Ingko kapoy na kay ko ha. Wala pa ko'y pamaho pa. Awa pa ko'y panihapon. Mapasok mo gali ko ron, ikaw sadaan. Gawas na diya. Ana? Ang gawas. It's about your confidence because you are a child of God. You have to believe. Wala siya. Di lang ko musultikin sa oh, nara si Gabriel Amorth, oh, tanaw mo? Kada si Gabriel Amorth, kada siyang kanang upaw, kada sa bata pada si Gabriel Amorth, kanang nastupad. Ha? Musag may pagkaparehas, ha? Tanaw na ko sila doon,
Muna sa Angie Morulise. Muna siya ang exorcist assistant for 27 years. Muna yung muna istorya. Ano siya kung ba niyon? Sugot sa pliti was siya stipend. She will talk about exorcism and deliverance. Tanawan ninyo, tanang charismatic, aron makasabot mo. This is a book by the International Catholic Charismatic Renewal Services. Og nag-ingon, deliverance ministry is one of the gifts of the Holy Spirit that testify to the abundance of grace granted by God to the whole church through Catholic Charismatic Renewal. Muna ilang atakihon ng deliverance, ay mugtuon din na tinuod, Roma ni, gikan ni sa Roma. Amen! Amen! Atong pakpaka na gino. Naam na ako kikuha, no? A clearer understanding of the dark points in their lives that are impediments to communion with God. Muna natin requirement nga maglimpyo ta, cleansing and purifying and going to confession with all men and women unto a Christian life lived to the full. As the gospel reminds us, the presence of the light of the Word brings out also the darkness that is within us. Makakita kay Ginoo, muluhod ka, Lord God, I am a sinner. Muna ibuto sa buta na, nga makasasa ka. Amen. Amen. Abris, ha? Nga, ganagay ko aning idna kaya tagan ng tubig. Abi, may inom ko eh. Tanaw lang mo ha. That is the ascension, and that is the ascension gapon. Apan, tuwa na siya sa layo. The Great Commissioning. God the Father sends His Son. God the Son sends the Holy Spirit. God the Holy Spirit goes with the activates the church and gives it the authority to teach. There is only one church. At that time and even up to now, there is only one church that is activated by the Holy Spirit. Wa ko kibaw ng ubang mga simbahan o kinsa nag-activate ana. Ambot ka og sige buloy ba kay nag-activate ng ilaha? Di ko kibaw. And then the Great Commissioning. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Go. Manang gitawag ang atong Ginoo og the agogo God. Kay mingon jud siya go. Do not stay. Go. And make disciples of all nations. Ipainom na ko tubig, natukanon ko. Teaching them to obey everything that I have commanded you. I am with you always to the very end of the age. 50 days after Easter, the Holy Spirit descends. Nangagool man. Nangagool. Ang mga apostoles, I tell you the truth. It is for your benefit that I am going away. Ingong Ginoo, malipay mo, ay mo kagool, goal mang mo. Unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. I will send the Holy Spirit to you. Pentecost, the Holy Spirit comes, gives the church life, power, energy to the ends of the earth. Go, the current of grace of the Holy Spirit. That is what Pope Francis uses, has given birth to the church so that they can now comply with the command to go to the ends of the earth.
Samtang sa laing bahin, the devil bides his time so that the children of God will forget that they are children of God. Even now, there are so many baptized, they forget that they have been empowered by the Holy Spirit. Amen. Amen! Sus, di aram na rin akong tubig ko. Gibutang des kilit. Agay. Goal kay ko. Lison na bita ko doko. Yan, aminaw ko sa mga youth ba? Nagjamburi silang mga youth. Yan yung speaking ningon nga, kanang mga tiguang, wala na energy. Susakita sa kong hawak ko eh. Ha? O niya kay, di malang kausag isulti, katuluman. Sus, murag gidasok-dasok ako hawak ko nga. Dahil akong toa. Nya, nag-reunion man mis Casino Espanyol, mga abogado, na ako'y unom ka, mga classmate, nga mga huwis, usa ka bok justice. Ako huwis sa dako. Apan patay na ko. Kay, protector man sa drugs, ang akong labanan, nya, patyon mga kadugayan. Ngunang wa na tako, mayroong nagparik ko, ana. On that day, 3,000 from different nations were baptized. 3,000! Buntag sa'yo! Naglibog ang mataos gawas. Nangahubog sila. Apan buntag sa'yo. Nganong grabe makikasama. Tongues of fire. There was a wind. And they were filled with the Holy Spirit. O gisangyaw dito sa gawas San Pedro. Katong mga tao nga nagbundog na gagaya. Tanan na yung Kristiyanos. They were baptized and they became followers of Jesus Christ. That is the power of the Holy Spirit. Kung musuli ko nga puno ko sa Espiritu Santo, priya ni Tatay Sikil. Kailan mong Tatay Sikil? Karang founder ba sa Sirbas? Maglakaw ko na sa Tatay Sikil, ang mga anak, babay, pugnan silang ginikanan kay Bukuyong. Ang mga bana sa pugnan silang masawa kay Bukuyong. Ugol-sa yun na sila. O niya ka na sa Tatay Sikil, ang iyang kontra yun kanya nga kontra superstitious beliefs. Kontra yun na niya. Naghan kayang superstitious belief Dili pagtulunan sa siwan. Pagtulunan sa tutututo. Kaya tutututo ba? No, hatag o pagtulunan yung to. Sus mo din ni. Kuyugan yun akong minister kay iyang anak. Ilantan. Anang bata ba? Gamay, kugos. Padir, ato dito padir. Ana. Ang tanaw dyan ko kanang miriko. Tanaw ko, miriko may pangalan na. Kanabang, kuwak doktor. Tanaw ko sa taasag ko Nagkuyo ko kagis mo siya na kagarason ka. As kag ko niya, gisi din O babae pa to, kita to. Nya kay di man babae, laki man. Ngana. Yan ingon din siya nga, ang imong anak gidautan og tulo ka espiritu. Sus, pag kuha Diyos liminisir ko sa padir, sus, kinautan na liminisir ha? Kinautan na padir, kinautan. Ang usa ka simana, huwag yun maaya. Gidas, doktor. Og ningon nga ang doktor, gilantan yung mga anak kay naggipon. Hilantan din nagmangipon? Ha? Okay ba, kay wag ko kasuway? Ana? It is understood that all those people who were baptized were also filled with the Holy Spirit, and together with the disciples of our Lord Jesus Christ, they spoke and prayed and sung in tongues. Amen. Hapit na tamaman, mga 2 lang ka oras. Now he is alive, he rose from the dead. Kuta kinabalo niya, kani siya.
He is the Son of God. He ascended into heaven. They saw him ascend to heaven. Now he sits at the right hand of God to intercede for us. Jesus Christ himself intercedes for us. Can you just imagine you are a child and the Son of God intercedes for you? We even forget that. That our Lord intercedes for us. Muna nga, nagkalisod-lisod kita sa atong kagalingon o gilisod-lisod na atong kagalingon kay kitang tanan mga buangon. Amen. Atong pagpakar Ginoo. Kami naman ni ganahan kay ko ani. Long before at Caesarea Philippi was the appointment of Simon Bar-Jonah. John Jonah di. Ang kuno na niya ang rock kung atong gamiton ang Hebro, why diferensya dili daw at Peter na pan this rock. Thou art Cephas, and upon this Cephas I will build my church, and the gates of hell cannot prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you lose on earth will be loose in heaven. And whatever you do not lose, they will not be loosened. Bugat kinistanan? Oh? Yahweh. Kada? Diha gilubong. San Pedro. Ningon naman ta sila nawa. Iya pagkaut diha napita, nakitaan man nila. Iyang pangan. Munang the tomb of St. Peter is under the Basilica of St. Peter. Mura ba ang parchment sa mahal nga bilin sa Guadalupe? Nawagtang. That authenticates the miracle. And the appearance of the Blessed Virgin Mary before Juan Diego. Tumos di. Dito bitaw ko sa simbahan. Guadalupe. Natunong yun nga dihami sa simbahan sa mahal nga bilin sa Guadalupe nga giturn over ang papilis. Sige ka na? That is the grace of God. Nga naman, I do not suppose that even the people in Guadalupe who were celebrating the fiesta, I would suppose that one of them was witness to the turnover. Amen. Amen. Atong pagpakar Ginoo. To illustrate the significance of disappointment, Christ appoints him in sight of the massive expanse of rock. Dako, gudi kayong bato. Ang pag-ingon sa Ginoo kang Pedro, you are the rock. Ang background, dako kayong bato. Ang bato, dako gugustanan. Spreading before them enough to support a city. Ang syudad na si Babaw bato, sa ilang kakasalan dako ang bato ha. Ang syudad sa Caesarea Philippi na si Babaw ng bato. You can almost see Jesus gesturing toward the rock and the apostles, turning their gaze toward the vast wall of stone, top sa ibabaw by the city of Caesarea Philippi. Alright? Kanang lungag. That is the place where they sacrifice children. Little children ilang ilabay diha, sacrifice. Anak kay nanay river dito silang. Munang that is the gates of hell. Kana diha temple na. That is the temple of the God Pan. Kanang river gitawag nagpanis. But when you Google, it is now called the river Banish.
lang is a stone cliff, 100 feet tall, 500 feet wide. Step inside the cave, it sounds tranquil, hilom lang. But surrounding that cave in Christ times to the temple, to the God Pan, where children were thrown to the death into the subterranean waters to be sacrificed to the pagan deity, the gates of hell. Kuyaw kay mo dang istorya Ginoo, hasta ang iyang mga kuha na maday meaning ang lugar. A church at the gates of hell cannot prevail. One powerful, very powerful church. Other church cannot prevail against the gates of hell. A man given the keys of the kingdom of heaven. One very powerful man. All others, pastors, ministers, and heads of other churches do not have the keys of the kingdom of heaven. Kung unsang ginisibahan na, mamiya sila. Ano ubiya ka? Biya ka sa mga pahoy? Ato ka sa mga simbahan, tukot-tukot sa mga tao? Anong lagot ko? Gilan. Tagalag chance, Ginoo ha. Imo na akong i-communicate lagi, i-communicate. A very powerful church spiritually and a very powerful man to continue the work of salvation. Og ningon nga ito, Ginoo, do not let your hearts be troubled. Bato ko sa taas. I tell you, whoever believes in me will do the works I've been doing. And they will do even greater things than this. Because I am going to the Father. Ganahan mo mag-intermission ta? Ganahan mo manaya mo bugi-bugi? Ha? Osa, chikading inyong gusto? Chikading. Mga manay saya ni Parigam, chikading. If you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. The Spirit of truth. That is the Holy Spirit. But you know Him, for He lives with you, and He will be in you when you receive the sacrament of baptism. Don Mariano, kinumdon mo sa storya Don Mariano, no? Don Mariano nga dato kay saran, hundreds and hundreds of hectares of sugar land. Niatos Mindanao, na-discuss siya, napakong, na wagtang iyang memore. Wa na siya kay numdog kinsa siya. Makaliliwas lang siya, way nakailan niya. Muna Don Mariano, ana, dato ka na. Pito ka mo ka ng Rolls Royce, Mercedes-Benz, 18 ka mo. Yan mo na yung itsura. That is, if you do not know the gifts of the Holy Spirit and you do not know how to use the gifts of the Holy Spirit, you will be like Don Mariano. We have to teach our children that they are children of God. Sumapa sa speaker dito sa Jamberes mga youth, ningon sa our children is the future of the church. Dito sa mong seminar sa IEC, ningon, the children is not the future of the church. The children is the present of the church. They are the present of the church, and if they are present in the church, they will be present in the future. But if they are not here, they will not be here in times to come. Naadaay, balik o, the old don't have the energy. Lagot na ko eh. Nga nag-meeting me, nag-reunion may mga abogado. Usa sa among mga abogado, bedridden, di nakabangon. Usa na mo kuan ka ng Alzheimer na. Usa na mo ka classmate, Alzheimer. Di nakasultig tarong. Ano, kanga na. Mga classmate. Yang usa na mo ka classmate kay heart bypass. Usa na mo ka classmate kay 40 na katuig.
Gihamok si yawa. Ha? Amot na in love niya nga wa. Grabe mo gani siya. Grabe kasi patutuba. O sagog kasako yung patutuo. Niadto siya sa karkar kay magpatambal dito. Kanang itlog ng ipadagandagan sa bukton. Kanang itlog ba? Diba ka diya tatanan sa mga? Anak, kanang itlog, anak, maluto ko na nag-iya. Nga padagandagan, dini, dagan diri, anak, dagan. Nya to ko na. Sus, pag ato niya ni dagan, bitong mananambal. Ni dagan ang mananambal, sir. Kaniyo mo, sir. Espiritu na ning amo, sir. Kanang imo, demonyo, manang imo. Apil siya sa Tatay Dudong. Diyan sa kalahod. Igawas ang aso siyang ni forma og dragon. Because this is spiritual reality. Kumpiyansa na kita, nagtuo ta, nga magbuhat ang dautan, way nakahibaw, o nasa tanan ang yawa nakahibaw. You remember the story? Nga, gidadaan ang pari, o gisudlan og dautang espiritu, niya ningon ang pari, yawa bawa! Niya ningon ang yawa, hey, papahawaon de ko nimo. Ana? Yawa bawa! I says, di ka mapahawa, oy. Barkada, manggunda. Og ningon ay pare bangko, yawa, mangka, kanong barkada man ta? Og ningon ay yawa, Tajir, gusto ka nga isulti nako di inta kagabi, patay. Ang pare, minidagan. Nidagan ang pare, oy. Oh, because we think that everything. Pope Benedict, ingon siya, this refers to the church as a whole. Literally, the Father will send the Holy Spirit in my name, will teach you all things, and will remind you of everything that I have taught you. John 26. The Holy Spirit is the memory of our church. Ubang masibahan, they do not have any memory because they do not have any past. But we have the Holy Spirit. Siya yun, the power of God, the memory of the Holy Spirit. The Holy Spirit, the church, becomes a powerful living organism. Munang ingon nila, di ka malangit, ikaw rang usa, nadyo kay kuyog. It becomes the mystical body of Christ. When it prays, it is a living prayer. Muna nga kung doon agad ko'y pangayo nga special kastanan, nga gisakitan ka iko, akong isulti niya sa Santos nga Misa. Because that is a global prayer. One Eucharist is united to all the celebrations of the Eucharist all over the world. And when this church remembers, it is a living memory. The Holy Spirit retrieves the data in computer language. Everything that Jesus Christ has taught us. Amen. Atong pakpakan Ginoo. One body, one church, one spirit, alive. A church alive with the life and power of the Holy Spirit. Uy, alas TV na. At aningot doon ay, manata, bye-bye. Awa pa ay, awa pa. The dogma, sampulan niya, the dogma of the Immaculate Conception, dagang kay mga protestante naglagot, nasuko, ngano nga ang mahal nga Birhen Maria gideclare sa Santo Papa, nga dogma of the Church, that she is the Immaculate Conception. Pagpakita dito sa Lourdes, kipangutanang mahal nga Birhen Maria, kinsa siya, unya ang babae nga may pagkalala. Mo'y gipakitaan din sila mutuo. Pag-ingon, pangutanag kisingan. Og ningon ang babae, I am the Immaculate Conception. Ninga nga ang mga obispo ang mga obispo, mga kardinal sa Roma, ninga nga. Because they were just discussing, they were not publicizing that the Blessed Virgin
was the Immaculate Conception. It is declared and pronounced and canonized by the magisterium or the teaching authority of the church because it has memory. It is based on tradition. All others, small non-Catholic churches, do not have that power, and do not have that authority, and do not have that memory, and they do not have the teaching authority of the church. Kangilgi ka na itong simbahan na, ato lang binuangan, nagtuo mo. The wisdom of the saints, connected with the Holy Spirit. Spiritually gifted Catholics, we call saints. Because of their intimate relationship with God, visions, revelations, locutions, wonders, miracles, healings, bilocations, levitations, foresight, hindsight, insight, powers of the children of God. Sa yunan ka na, nga dito ka mao mo gamit anak. Others are declared as doctors of the church, kanang laom na kay kahibaw, doctor na of the church. Non-Catholics look at the church, umingon sila, korporasyon, marketing managers, department heads. You can look at the church as a purely rational, intellectual, earthly institution. But that is not what the church is, essentially is. Ano man? Ay, na may visible church God, Basilica, Cathedral, Our Lady of the Sacred Heart, First Pope, Vicar of Christ, chosen by Jesus Christ to lead His church together with the apostles, makitaan, organize His church, continue the mission of evangelization with the Holy Spirit until the end of time. Muna nakangingig ani, kaya until the end of time, magod, nangawagtang na mga empires, mga gingarian, na ito na lang kung ano na eh. There is a sacred college, kaya organize naman. There is the Roman Curia, the papal household, and the papal family, papal diplomacy, there's church protocol, vesture and insignia. There's even a cycle of the liturgical year based on the life of our Lord Jesus Christ. Muna ka rin Advent, pagpaabot paniwa, pamaanak ang Ginoo. Ikanak na sa Ginoo, mamatay ang Ginoo, patay ang Ginoo, mabanaw ang Ginoo, gabanaw sa Ginoo, musaka sa langit ang Ginoo, and then we declare Him, Cristo Rey, King of Kings and Lord of Lords. That is the liturgical year of the church. Hermits, monastic, nagsugod ang mga hermits. Pagkadugayan, the Agustinians, Franciscans, mga pare. Pagkahuman ay mga contemplatives, active, tertiaries, modern foundations. Lain-lain nga charisms, lain-lain nga realities. Pagkahuman ay CWL, Knights of Columbus, DMI, DBMI, WAF, YAM, Covenanted, Charismatic, the Holy Spirit for your spiritual life in the visible and the invisible church. Liturgy is the life of the church. Nani kinabuhi ang liturgy? Kay lawas gudi sa itong Ginoo, where usually the divine exchange happens. Ang simple explanation of liturgy, you go up, God comes down. We offer ourselves, God offers Himself to us. Simple. Ano tayo? Kapoy man eh. Kapoy. Baptism, kulo, vivifies, maghatag o kinabuhi. Confirmation, fortifies, magligon. Eucharist, sanctifies, kalawat. Penance, purifies. Limpyuhan ka. Anointing, modifies. Andamon ka. Atos langit. Holy orders, edifies. Mga pari, especially assigned sa simbahan. Matrimony, fructifies. Mamunga, mga anak. Munang naagali,
mo-apply nga magbinyo. Nya may usa nga magbinyo mi apan dili mi gusto mga anak, dili ka makasal. Because that is not ground for marriage. Kinahanglan nga mingo jud kang gusto mi manak, bala nagdubinta imong edad nya 80 ang imong asawa. Ha? Basta og kung bilagro ni munay kuan, it is part. It is not only companionship, mga biyudog, mga biyuda. Pagkapinan mo noon. Ha? When the priest says, "This is my body," it is Jesus Christ who speaks. But it is the power of the Holy Spirit that transforms the bread and wine into the body and blood of Christ. The church has the immeasurable, unlimited, unsurpassing power of God. Ephesians 1:17. Kanang ubang mga simbahan, wanay power. Ila-ila na ng tumutumo. And so are baptized Christians. Sumapa sa pagbasa sa ikaduhang pagbasa natong Domingo, we have been enriched in every way with spiritual gifts. Already enriched. You are already enriched. Aman, Don Mariano lagi ta. Don Mariano makibaw kung sa ito spiritual gift. And the devil says, do not believe that. Very truly I tell you, whoever believes in me and will do the works I've been doing, they will do even greater things than this. Tuma na. Di ko to. Apa to sa ko? Ha? Because you can never do greater things than God or the Holy Spirit. You cannot do that. Apa nang buot po sa bot, i-explain sa Santo Papa, this is the greater things refer to geography and numbers of believers. Kay 12 na gusto sila, o niya, diharag sila sa diyang area, karon na tibok kalibutan na. Geographically, the church have grown and the numbers of the Catholics have grown. Apan sumapa sa survey, ako gi-verify ni Father Indona, kay naman sa mga connection. Dito man ninakuha sa mga obispo. Kung ang mama mo simba, ang 10% of the children will go to Mass. Kung ang papa mo simba, 30% of the children will go to Mass. If the father and the mother serves the church, 70% go to Mass. 70%. Kanang 30%, kaning kamot na grasya nas Ginoo, kay daghan yung kayo mga batanon ron nga way paghigugmang Dios. And there is so much need for us to do. Basta ako kay gihilo, importante. O di kay gihilo, tanawa na ninyo, Ephesians, yan na ako kung ano, kay kung ako niyahatag sa Lumas, ugma, kumusugot si kay Barino, kay mag-meeting, ang lay organizations, ang mandated organization. Blessed are the eyes that see what you see, for I say to you, many prophets and kings desire to see what you see. It is the Holy Spirit that makes us see and hear. And it is the Holy Spirit that makes us understand. We are stuck with the idea that we cannot become who we really are. Kadang ingon nga, anak ta sa Diyos. Padino, saan ko na ito pagkanak sa Diyos? Mura naman ng istorya na. Kaya nagdako, magkangawa mo to, maglisod ka pag to. That we are not who we are. That it cannot be done. We cannot be holy. Sus, kapagkan, yung tao sa mga tao. Nagtuog yung di sila mabalaan. Ha? Nagtuog siya, wag ka na sila, na, come, Holy Spirit, I need you. Di ko mabalaan, kay mo mabuhat pa ko sa kunsa. Praise the Lord, thank you Lord, but I have not become what I am supposed to be. It is a challenge for each one of us. Holiness, to become saints, to be filled with the Holy Spirit.
Challenge, nga naman, because the unholy spirit, ang dili balaan nga espiritu, is doing overtime. Una nga itong mga batanon dito sa bukid, di ng Katoliko, musuko na sa ginikanan. Kaya nga nung musimatag, mga Diyos-Diyos, nga mga bato, mga simintog, mga kahoy. Kalagot ang ginako. The devil does not want us to know that we have already been gifted. We ask only little things when we can ask for the Holy Spirit and be empowered by as children of God. Indeed, it is who he said that the Holy Spirit of God dwells in us. Ano man ay kapon? Usog isa. There is no true prayer without the presence of the Holy Spirit within us. Umuri nagingon nga Lord, Lord. And our Lord will say, I do not know you. Kaya itano, nagtuotan nga nag-ampo ako Ginoo. I do not know you. I ate with you. I ate your body. I do not know you. Patuo ka? Huwag kay baong Ginoo sa mong binuhatan? Nga huwag ka mga ipasaylo? Believe ka sa mong kagalingon? Encyclical letter Deus Caritatis. Ay nanay, taas. O balikod tato kay murag mabura. The fruit of the Spirit is love. Di una ginang love, so that you will understand how great love is. And since the definition of love unites, the first of all, the Spirit is the creator of communion. Within the Christian community, as we say in the beginning of the Mass, the first fellowship of the Holy Spirit and the love of God be with you all. Ay? Oh, kada, importante na. Finally, according to St. Paul, the Holy Spirit is a guarantee of our future inheritance. Guarantee. Hindi tayo mangita sa Espiritu Santo because we do not want the guarantee. But the Holy Spirit is our guarantee. It opens doors. And if you do not want the door to be open, live the life without the Holy Spirit. May gabi kaninyong tanan. May gabi inoy, pakpak. Goodbye. Thank you very much. Oh, panindog mo diri, panayaw mo kadiyot. Kay mo ginawa sa ko. O, na pa ni sumpay, apan, laing tulo ka oras na. O niyan, lansad ha. Muna lagi to? Ano mo itong MC na to? Okay, nagda sila ko ano, inasal. Daghang salamat, Father Unya.